Pinia bangke nili nali tomafan merit list aputhak sinang than pachini pon ikpo lapen kopia merit list ma pulote kedam tang hot nili paklang ponlo Indian Post GDS labangso awareng warsaya aputhak lase hodak ka apply dun tumpena anabang phua bang phibang duta haipo lase pinia bangke nili hola bangso result mate merit list aputhak si nali tumpan nang than pachini pon ikpo lase nali tuma afan aprangsi kardom kadukawe afan stame lapen nali tumjong si labangso YouTube channel long nang kahombi milang pulte ka chinghon pen subscribe igon lapen adung hestame belarjan thekloing hodak stame nali tum ber ponik denon lala pulte monon pini li ajada sonle labangso YouTube channel long upload stame nali tum birta ka chinda prangi lapen pini bangke Indian Post GDS merit list nilinon overview nali tumhan pathiek pendak nang than pachini pon ikpo nali tum screen long thek pon long ikpo lapen puthot dak article labangki Indian Post Gramin dak sevak merit list aputhaklo category stame merit list 2020 post name bang dak GDS lo lapen job list bang related circle lo lapen result date dak March achiklo sidak non labang so achiklo sidak merit list bangke paklang pon ikpo lapen nali tum stame thek ponong ikpo lapen command to date molam sidak release ma labang so date stame nili nali tumhan video ki jut molam nang than pachini pon ikpo lapen nali tum jong si labang so GDS suppose long jong si apply dun pute merit list apana nali tum ka download ning lake official website lo nali tum dam ignang po India Post .gov.in labang so website ang dam pensi nang litum download ignang po lapen list ka download ning a process pang lason hela apang sinang litum labang so official nili amo screen along na piklang official website along na litum dam nang po lapen number 2 abang ke the official website of Indian Post has been mentioned to your under the article nalitum hadak mention ikpo article long la bang so article long to long pon ikpo nalitum lapen number 3 abang ke as soon as you come to homepage of the website, here will be get me release tab the dashboard or the dashboard ng klang ipo so din na itum bear ng pola pen number 4 lang ito for information regarding Indian Post the Exiva me release. Now you have click your state and raise a new portal la pen nang litum bang so state pen si belong mala bang so state odak adim bear ignang pola pen litum matheng nos to me kapre kapis wata kimia pis chingpu ikpo lapen number 5 ang kitok bang nasan la from here now you click on the download button where you will be see the merit list check lapen nalitum jang si ala so state dim bear pen nalitum hadang merit list ke download di option du hodak nalitum bear ikpen download ignang po and para number 6 in this way now you can download Indian Post Gramin Dak Sevak merit list 2023 lalo nalitum che download ikpo in the end we will advise you to download the Indian Post dak sewa list make sure to the print out la pen nalitum download igdet pen labang so allo bang nalitum print out igdet ta me ikpo lalo lason ke tok pon la dak la pen Indian Post result 2023 state wise dak mantus di release ponima nilina litum panang than pachini pon ikpo lapen aprang si Assam along stamina litum thek pon longi dak circle Indian Post Assam postal circle result dak total vacancies 1684 and dak do pon lapen result update bang dak to be release pusi tok chodlang la non la bang short date bang ke dak fiction elang stame nili pinaan article long lang pon la pen pinaan nadim nili news long dun lo hala so news ating polte labang so chik close labang so merit list bang dak download option bang wang ikpo mate merit list bang paklang ikpo pusi nili stame chini dun stame update bang command tu anlo ne labang nili stame dak pudam thikte stame update jong si dak confirm lo polte nili nali tumpan WhatsApp group long stame nang pachini ikpo lapen video stame nili semar ikpen upload ikpo lapen lason tak tak sitak kadok kawe istada long stame dak to be release ponse tok cholong lapen kon an apor update lo nela bang nili ta fix bang ke confirm bang nang thanon es stame labang so chiklo la marsa chiklo mulom si dak paklang pon po merit list bang lapen release pon po si dak ketok pon lo lapen dak merit list aputhak pina antok pon nang litum wang lo pun labang so dim nang litum lang pon thek pon long iklong po lapen GDS result 2023 card of marks bang dak nang litum thek pon lang po serial number SR number 1 category UR atum about 99 lapen SC atum about
95 lapen ST atum dak 95 lapen PWD atum 90 lapen OBC atum 98 persen dak tokpo lapen jong si merit list dak release polo polte nalitum labangso artikel long wang penstame nalitum dak link bangke available long pon ikpo lasi pinia video long bangala ancholo short information nalitum han nang kewan pi alam the bangla pohelo lasi nalitum stame laso video long kado kavi alam stame thek ponong ikta hypo lapen nalitum video jong silang me simple de serigon car beng long arat lapen car beng long adang stame labangso video palang iknang lapen pechini ikna asi nalitum jong silang kaching hondo pulote labangso YouTube channel anta nalitum subscribe krelang polte Prabjin ben subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan teklangi hodak tame nalitum berik denon lalo polte monon fit ni lia jada sonle upload tame nalitum mobile long an notification nang lepen nalitum stame berta kachini da prangi lapen kilong da prangi fan lo lapen nalitum WhatsApp group long join jelang pole join pe prabigon nalitum hodak stame aniwang stame nalitum update bangel long pon ikpo woreng warsai lapen kapre update stame nalitum long pon ikpo tang te pinia video lang mong answer lo las domi thakmi ka duka vi car bitich 2.0 YouTube channel long kelang arad one stame nilhin pen kardom